Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman momentum peluncuran rudal hypersonic New Generation Fatah 2. Ini jadi bagian dari operasi Janji Sejati 4 sebagai balasan serangan Amerika Serikat dan Israel. Visual tadi merekam detik-detik rudal hypersonic Fatah 2 dari lokasi dan waktu rekaman yang tidak disebutkan. Rudal penerus Fatah 1 ini adalah hypersonic glide vehicle atau kendaraan luncur hipersonik yang dirancang untuk mencapai kecepatan dan memiliki kemampuan manuver tinggi. Korps Garda Revolusi Islam Iran juga merilis peluncuran rudal balistik jarak menengah, yakni Emad dan Qadr, Senin waktu setempat. Rudal-rudal ini menyasar target Amerika Israel. Sebelumnya Iran telah mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar terhadap Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Arab. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengungkap kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu jadi target serangan. Selain Netanyahu, Komandan Angkatan Udara Israel pun jadi target Iran. Iran juga klaim pertahanan udara mereka telah menembak jatuh 3 jet tempur Amerika Serikat. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Di sisi lain, Angkatan Udara Israel merilis rekaman dramatis yang diklaim sebagai serangan terhadap pasukan Iran. Rekaman ini menunjukkan 2 orang jadi target serangan udara. Visual lainnya menunjukkan serangan terhadap peluncuran rudal dan kendaraan militer Iran. Israel menargetkan sejumlah infrastruktur pertahanan di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Israel juga menyerang kota Beirut, Lebanon pada Selasa waktu setempat. Sejumlah ledakan terjadi di sejumlah titik kota Beirut. Militer Israel telah mengumumkan pusat komando dan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah di Beirut sebagai target. Israel juga menyerang kantor televisi Al-Manar yang berafiliasi dengan Hizbullah pada Senin lalu. Sebelumnya kelompok Hizbullah mengumumkan serangan menggunakan rudal dan drone ke Israel pada Senin lalu sebagai balasan kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, militer Amerika Serikat merilis rekaman serangan udara Amerika Serikat terhadap sebuah kapal di laut. Dari Komando Pusat AS mengklaim telah menghancurkan 11 kapal Iran di Teluk Oman pada Senin waktu setempat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang serangan ke Iran bisa lebih panjang dari rencana awal dalam keterangannya di Gedung Putih pada Senin waktu setempat. Trump bilang awalnya ia memproyeksikan operasi militer ke Iran selama 4 hingga 5 minggu. Tapi ia memastikan militer AS siap untuk waktu serangan yang lebih lama. Trump juga mengungkapkan AS tengah melaksanakan operasi Epic Fury. Beberapa tujuan diantaranya untuk menghancurkan kemampuan rudal dan angkatan laut Iran. Let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. We also
projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there by a lot. Yang juga jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto